نر نیوار بادینان خوشحالین چهارک دی اما این گشتی نفی کدوش بوی پیشکش کردن برنامه هوای روزانه ایوار بادینان مینران وکوی نزانم که برنامه روزانه تا پیشکش کردن و روزا جدا امراد بین میوانداری کسانه که چند کسانه و اکیل وری گفتگوی بیتکرن چه گفتگوی یا گریدای بی پروژه و یا انجا گریدای بی بزانین و زانیاری میوانه میروجه بو پدر خدمت کردن هوای انهجا و خوشتوی ابرو کامرا بینم میوانداری ماموستای زور و رئیس ماموستا سامی ریکانی چاودێری سیاسی ئانەهیا خودێ بابەتی مێ ئەڤ کە سەر ڕەوشە باکووری کوردستانی بیتن و ئەف ئەم بێژین کێشە و گرفتین باکووری کوردستانی چێت بن چه دوورپێچە باژێر و باژێر کە بیتن یانژی کوشتن و ڕەڤاندنا خەلکی بیتن و تەماندەمدا دێ بەحسێوی چەندێکی ئینکا چه ئەگەرەک و ئەف کێشە چێت بن و کی دێشێتن وان کێشە وان گرژیا vê کوشتنیان vê دوورپێچکردنێ ڕاکەتن و جارێکادی ڕەوشێ vەگەڕینتەوە بوو بەریوی دەمی و ئارامی و ئێمناهی چێ بیتن ئە پرسیارە و چەندین پرسیارên دیên wekî ve aneya xwedê dêş mêvanê me ê barê sê negirin hînên hêja jî şên rêwan ji maramên serşaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pirsiyara hevî digihîte mamostayê mamosta dest pêkê tu gelek xêratî ser serçava ev rûbûyê para badîne zor spas mamosta min wê çendî dest bikin bêjîn vê gavê têtek gotin ku nexşeyê deverê nexşeyê coğrafiya deverê dihête gorîne bigiştî em bêjîn van çend walata bi taybetî dê kartêkirina xwe bîtin eva ku ev rûkel bakur çêd bît ev dûrpêça bajêr û bajêrka û kuştin û rafandina xelkî û heta dîmayê تدبینی هر اگر او بیتن کودی اف نقشه هیتا گورین لو ما هیزا سرکیا ترکیات بیتن بخو نقشه که وکی خوب دانیتن دابشتن دواروش کارتی کرنا خولوی جیب کتن او جیب او نقشه بخو لید دانیت طبیعی بگوه ام نشین بجنه که اتفاقا که هی بو نقشه گورینه هرچند نقشه گورین دی سیاست و استراتیجیات اوروپی که تایپت سرپرشتی امریکا کتنو گل اروپا مصلحتت منطقه ده هر واسه افریقیا گل دولتی زلهز و کی روسیا و صین وات منطقه ده برف هنده چیت کد بیتویه خارطه بیت گورین حتی شین ابب ریک کردن چون ریکب نو سر اقتصادیه سر ریکت آبورینه یعنی او منطقه کو آبور دیرا چیتن معنای پوتویا سیاست و یجی بیت گورین و دا گنجی گلوی بیت آن ویلایه بیتن اکب دکتاتوریت بیت اکب سپینیت لایه خوی پشتوانی پتسر حکمی پشتوانی بکت ایک یا اما بريكا ديمقراطيه هيك حزبك بيجي ولا كي بيجريتن يا اما معادله سياسيه ارام حتى الديمقراطيه تقدر واسطه عندك لان تونتراو يبنابي اسلاماتي كاركن كو واقعي تيدن مجبور بكن ابي دجي عندك لان دجي بشتوانيه دي بكن ولا واقعي بكن كو مجبور كان لان اقليمي ويدولي حتى كوريك كمان سمصير في منطقة أواسط تذكر طيبة أفريقيا كو أم بين العراق وسوريا واليمن تشتهي تذكر جبلي أبدي بهارة عربي جيتي حتى في قوي مستقر نبوينا أو جو منطقة استراتيجية تشوفوا هم الساحلين سال بحرنا والريك دريخستنا في أبور منطقة الشرق الأوسط بو أوروبا وبو عالمي معناه مرتكز آن جنبيجن أفديا وقاعدة يا بهز يا أبوري كود الدولة وجشكنا أبوري آن باش إقصتنا أبوري هاو دولتك عالمي أمريكا هنية كفتي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إذا كنترول كنا في منطقة لانت وأفريقيا في منطقة مجبور كتكون منطقة الفيريب خوجي أو دولة تشش خوب ترسن قلتني پیدا بکن یا اما او تدخلت عندك لانه دي بكن كو جريدايا برجواني توبع وكي افريقيا تركي کار کردن چوانت ویتن دوی افریقیه دا کاری خوب کردن و دستی خوب کشتن دا که حلیفه توی کدا شیتن اتپاش روجا دا مزراندنان سیستم دی نیه و کتت آرادا که افریقیه تکند او جی خو هبیت و اتفاقات دا مصالحتی بین پاراستن هر بالمقابل ایران جی وی پنگاوت کردن عرب جي افريقيا و بينغوات كان وقال هندي جي ابا هميو مصالحات و يتكبن دا شدا باشكنا في الشيخ جغرافي يهات دا باشكنا وقت سايكس بيكو حتى في غاوي كو كيشت جلكت مازن يت تشبلاي ايني با تشبلاي نتوي و جلك يت مازن كري افريقيا او نخاله هميت بنات مطرسي بتايبت افريقيا بديمايه يعني خاله جغرافيا كردي يا برويا خالك جلك زلهز یا بهزه با هل لانه که هر واسه مطرسیه یا مطرسیه جی گلک اکب دست و بنشید اذا رخصتنا منطقه کردی دفری دا بتجه کشانا لانه اقلیمی و لانه دولي هر چند لانه دولي وقت رخصتنا گل بکن منطقه کردی احتمال اگر راضی بنکم دولت کردی بگوه چتر بیتن بس وقتی بین
واقعي دا كو جبجه بكن چونكون جن او خو تدخل عسكري بدولة كردي تشكن وسر اساس ابوريه وابوري بي تحالف قال تركي ان قال ايران ان قال لا ديتري نشت جغرافيا ابوري بخبرات كشيتن اذا مجبور او دشكتن دي سروا خالا قال وركبتن كو حتى ومصلحه دسخو ببينید ادویری داشتنی که خالا جغرافيا منطقه كرديت كيفيت مطرسيه دا ما بين تشوانيا وادويتن كيفيت هافرك قال تشوانيا ابد اقليمي دويت شنيكو واب خود قال ايكودو تش خالد فيري مطرسيه هنا ادويري دا بتاجري هندي كو نرونيه كي هاي كاس نظايت هاي كي دا باشكلن تش شكل دا باشكلن ببناوي بيت تش ايجرتن بيتن چه تشتكي اساس بوفينينات هافركيه دا حتى ويغاوي نا اشكرا بويا خطا وريكو تشوانه دا باش بيت ان تشوانه مينيدن لمين تبني أفريقيا هيك دي زختي سروا خالا كتير جغرافي كو داس خوفا بينيت مفاوضات تفيقبتنا كيرن كو بوي قوات اخويا بريت ويدا شب حليف خو في منطقه دا بكتا خالا كاد بهز داس خودا دات مفاوضات بتر داس خوفا بينيت وخالد جريدا برجمان ديت ويبا زور جان ما مستعفروكا هر ايكش راخه كي بجنابي تخول داس بيكيشي قوت يعني حقتي داس خود ريش كتا ام بيجين خاقا كردستاني بو ايكي هر ايك بيچا كي داس خوفا بينيتن و جهه هري مازن و هري باش افروكا دوي نقشه بلكو ام بيجين كردستان هر چار پارچه این خوبه تو بینی نبونا دولتک سربخو یا کردی افروکوا کریه کو امچا بشین هکر جهه که کل بیتن پتر جارتش دهن ایلا پویری کبن بوچی چنگو کل او تشید ایلا دهتش پویری کبید نبونا دولتکی اف کل یل دفمه پیدا کریه هر ایکی بیتن بارا خو تیب کتن و بچید هکر ام دولت باینا ولاتکی سربخو نوی که همی گلک ولاتین دی هکر خو ضربه بو مهاد باشی بلکو وهزی يعني وصا کارتی کرنا خو المنکر با يعني دست بی کو دیمای کمشین بشین کسان کو سرپرشتیا کردان کرین دست بی که حتی ویگاوی بلکو کمتر خمیه کل دفه بو نبونا دولتک کردی کو ویگاوی اوجی بسری من هاتی طبيعي بس في ام جبيرنا كاين اف واقع هاتت اراده جي هر واقع كي سيستم دولي شركتن كردا تش اوديد مازنت دنا بو يا واقع هاتت اراده حتى ام بين ام خدانت بريانا كو امشين في واقعي ما غوري باب واقع كيتني بس هاد شنده لان كردي يعني تاثيرك جلك مازن يا تشكري النقطه ده حتى فيغاوي اف شواز ركبتنا هبونا كردي كنت قناغه بشتي رخاندنا تحسبيتي ولهاتي واقع كردستان تايبت او بو جهه كي كنت في قناغه ده تشكرن كوبتا جدلك انجي بالدلي بولين ديت كردي كوبتر او جي موفت خود اسكو بينن بس جي داخل بتر كيشد ما والتاثيرات توي بس المكريا صد لاين ديجيت كردي كريا جاشت قناغه كده ام سیستمی که نتن درست نرکبتن که درستی یا دموکراتی بوی اگر هندی کو ام دوگاوی دا چه شیان و چه طاقات واسه دستی مدادین حتی ام بینه ام شین بریارا بگورین آنجی واقعی که بگورین چون که ام خوب تایبت هرم کردستانه یعنی چه چارچوب برجواندی دواری و اقلیمی پتر زالترن سر برجواندی ها گرتنا کردی يعني شات قناة كده جريدانا لعينة كردي بيت بروجيت اقليمي و يد دولي با بتريت هاتي جريدان و بتر حتى يبويا جريد هم دي بيجي ريكت فاتكن كو قال لعينة اقليمية دولي ريكبن اكوان يدكا دز بإنانا شواك الشوا دز بإنانا دولة كردي دز خوبة جبينن يعني ام نابجين همي يا سلبية يا ايجابي جات دهي بس هر چند گلکا دیر شوی رؤية آن شوی دیتنه یا دولة كردي یا امسر خدا به حضرت کین و یا کویا تندرویتن کو افریقا شید و قیرانه دا تو بگهته مسيطر بیت آنجی تاجی کارت کرن هبیتن ات ویر کفتنا دوالی و اقلیمی دویدا معنوه اوه ضعف بما اینای که في حالت دا که چند علاقات و برجواندی و آبور کردستان آنجا کردی بگشتی هبیت منطقه دا آن چار رول کردی یه مازم بید وی کشید وی هفرکیه دا بس کرد خودان بنیاده که نه آبوری نه رکبتنا که سیاسی نه استراتیجی که گرتی هیا که حتی بشیتن اوجی بتا خودان بریارد وی رکبتنه دا و مفاوضات و شروط فرد کتن سلیان اقلیمی دا شوازه که ترن درست یه بو پاشروجا کردی دابین بکتن چل هرما کردستان بیتن چه گرتنا که آبوری ابخو سیستم دولت و عقلیت دا برید کند افریقا او نمایه يعني بتر ركبتنا كي بتر صلاحيات هبن يعني افريقيا خود داخلي دولات مازن جي بتر الشركات وابديت اوبوري
سانگی خویت ده هی مسئله نتوی زعیب بوی پتر جغرافیا و جدار آبوری پتر یا بوی جه سانگی و او تو شیپ وی دست و اینا نتایجی بینی هر واسط تو جغرافیا خوش پارێزی هر واسط تو گلک پیش کوی چه سیستمی حکمی ده تشکی بر بچنده اول که کردستان وک جغرافیا و وک آبور یا بوی جه سانگی بالانس هفرکی ده تا گورین راست بل بچنده پتری سانگی خود تخنسر کو هی که بلای استراتژی خود آبوری دا پیدا بگیردد وقت جغرافیجی یعنی کاترکینه که گلک چون اخونا مثلا جغرافیه یعنی گلک کاترکینه کن که جغرافیا کردستان به شکل مطرسینه بیتن یه برجماندی تو غدا بل بچنده یا درسته یا دولت کردی که هم تی بگین یا که ابرو که حتی ویگوه لاین کردی تو ویگوه تا که کرد ایکی بینا ما بحث کیش دولت کردیه دی بینی هر لاین که چه حزب بید چه لاین که تا که یه تایبت بینی کردستانه کسی شو خاریته که نینه دست سر دو دا سه دا که ایک سنوره توی وکی ایکه ایتان تایبت تو دیوره کپتن آبوری و تگشنا سیستم دولی هفرگی ها تو اگه بگوه دی عقلیت وارا کار بکی که تو توی رابزان کشکه یا آواکره بوده بور پاش روژه دی توی گوه دا تو ویب که استراتیجی بود دولت کردی دولت کردی بگوه چه؟ مگو جغرافی آبوره جغرافی آبوره تا اگه بیشوینه تا ریکفتن که تاش به افریقی خلاص که تا جه خالق هیز توی جغرافی دا یا آبوری یا جغرافی دا اگه تو وینه یا یترخره که بلاشه ایلا تو بیا وقت دکانه که کردی الویره بو برجام دید وی شور که ویه او آبوری خوش دی بوی بکارینی سیاست خوش یا داخلی نه پیش خطنا آبوری چه بیت نه یا سیاسی چه بیت نه یا دموکراتیا چه بیت نه پاشر و کجا که کردی ها گشت داد بیدن دیا کجای بیدن تایبه که مجله بیدن برای خداینا وی خاریته کاچانه زورجان پروژه اوروپی دا پروژه سیستم دولی عالمی یکو پتر برای خطا کردا سنگی وات کیره راه سنگی ابی هفرکی آبوری یا جغرافی یا ما یا کردا سنگی مد نیمه کردا جی وقت اکه ما بیتن اب هیچ کفین اوه که هرما کردستانه گل یا کرد ترکی جی چه یا یه سوریه جی افلانه چه شوکی هایی بیت وی دست کفتیه که پتر برف حکمه که ذاتی هبیتن اکه چه نبیتن یعنی منطقه کردی چه داخلی دولتی تو دابن چه پیوه بیتا گیرند اکه وضع تیک چو ولی هات بزاوه هم دو نقطه همن ایکش واکه هات وضع تیک چو بیتی و کرد کاری خواه استراتیجی بیت منطقه خوب گین نیک اکه هات منطقه سنی چه بو یا شیعی چه بو یا وا ایده بیتی بی هم کرد هم خارطه مشکلی دست بیت او سنه ترکی کم منطقه سلیمانیه و حتی بنید چتا حتی مندلی دانک مندلی لا بدره و منطقه و لاینه حتی تو بگری في لاینه دي سوريا العفرين شيا خوري تشتكيله چتا منطقه علوي الويري او منطقه كفيتا سد بحري اذا جريدونا كل فيري بدولة ايراني با او فيلاي با بدولة علوي با وسنورته الفيجي حتى بيجي ويجي يا جريدو يا بسنور التركي با ودبندو جي هميو جريدو بيت بدولة الصني بدهتا جريدون ادفيريدا اف جريدوناتا ديتا تشاربنج ریک هبن یه جغرافی تو آبور خوب پیس بخی و تو هر جایی که هاتا گرتم تو شد بولانه که علاقاتا گل چکی یاد ویجی بوده چند گره که دیت یه سیاسی که تو همی لاینه که حلیفی خو تو علاقاتت گل باش بن که تو همی بنا پالدره برچه نبتا گوراپونا که هفرکیه وا سر لاینه حزب کردی و برجماندی استقلال کن و اونا ریخصونا کردی استقلال کن و داخل کردستان پارچه پارچه کن و هیکش مصلحت خو پروژه خو و شدی پیختن نبتا و دجی اکو شرکن سر گوراپونا کردستان جغرافیایی افا خلاص سرکی افا تو في جغرافيا تشا افا ما قد شرب بيت واقع تيك تشيتونو بنا دولات هشكو دي سيستم دولي افريقيا بتشكوي هزيك هاو ريكنا كابتن افريقيا دولي ريكنا كابتن يد اقليم ريكنا كابتن منطقه برا تقسيم بيت وهكا تقسيمها في شيء نبيت كتب بيغير دان تو دي كوجاي منطقه بوتا كوجاي بو دولت كردي زورجا في چانه نقطه خلاص سركت فيردا يا كوجاك اوا اكه هاتو چو افريقيا چه بوده پارچه معناه اكه بو پارچه تو اولا دجمنا وتيتو فيتو ايكي كيسا حسبوا لي اب منطقه مثلا دبيجن قال بروجي تركيا اكي قال بروجي تركي معناه او همي لو دي دجمنا كيف بني تركي افريقيا لا باخذ عندك افريقيا سنه الجنبه سنه هندي بهيزا افريقيا قال تركي
وخوش دميجوا كو جلك دريج هاي عربا قال دولة عثمانية كونه حتى في قوي مطرسية ويه بهار عربي كي بيشكل وعربا بيشكل بلشه مطرسية أبو جاكودي عثمانية تطت منطقة حتى السعودي وبرجواندي بس انجت دجمنترين ايه كو دولة شيعية منطقة هيلا وهزراوي استريخو كلا دي بتر بالهفريكيا بروجي تركي الرواسيات منطقة او دولة بهار عربي السادة هاتي ديد پشتوانه دوله که ترکیه دبویکت معنای زبران دل عثمانیت مطرسی سروی کار کرد که اف مشروع سنگید معنای باشه روش دا اگه بگم رکبتن هنه جنوب عرب و ترکا یا وقتیه ایک یا محدد به وقتی که و بخوش پروژه جگ جدایت هی معنای تفری زانین که پروژه تو همی گوا وقتی و پروژه نبید یا واضح نبید و یه دوم درش نبید ایدن تو کرد چاپ تا پروژه که بید ناویدا ده چه هیا پروژه ناو ویدا او خود رکرتینینن ده بگو به چه گلوی آن گلوی و یه پشتینگی ده چی بیده که هب خود دشمنی ایکن پشتینگی نبیتن تطورات که بند وی هف پیمانی دا یادش گل یادی ده دشمنه کادیا شیعی بخود چکت منطقه دا معنی حلیف خود ویدا خی سلیمانیه تو مجبور بیده دست دی ده بتا اگر هنده که سلیمانیه او منطقه دیت کردی بنفقتان دا تلاقي تجي ده مجبور منطقه عفريني حتى بتا او جرابلس يا منطقه مستحيل نا روسي نا ايران وقت اف منطقه كيف بن بروجي تركي دا انجي بروجي هيدا معناه دي منطقه بتا بارچه كردي هيكش مد گریدان ما یا آبوری و پاشروج ما کردینیا با همی دیپو و هیتا گریدان که او دی خورده خود چهار رسم کم دی هیکش ما پارچه در سیتوادا بیده اول مطرسیاش همیه مصطره سر پاشروج کردید یاد ابرو که تیتا کنن یادی تری یا که ام پیتویه ام بری خوب باش بدهینه دولت آب یت هفرک ابروکه یت برای خود داره هیکش و نهایت تدخل که مباشر کرد به منطقه دا یه هفرک رو وکالت کن وکالت گل که کن گلویت کن او پیس منطقه دا أمريكا وقت بين بري في قواديت أمريكا قال تركا وقال عرب ويت منطقة دا كنترول العراق كتو في سوريا كتو في تشبو إيران منطقة بهايت عربية قال ريكبتي تديت روسيا ومنطقة الصين قال دول ديت عربي ريكبتن أو دي خر فاشل كان وسوريا آخر تشوليات روسيا وحليفة بشتوانة داخل بنات سوريا دا وهناك أبروجة سربيتن معناه إيش معناه أفلانا أفهافريكيا مستحيل هيك شو أول منطقة بيلك بروجي كده تني بسرخو شيء تني سلبي كده المنطقة ده أفهم كده بردوام بيتن أبا بس ريكابتن دواجي ده بتسال شو هيك حليفة كده منطقة ده قال إيران قال تركيا قال عرب وخوج قال إيكودو هندي جادهم بني روسي لا كيف قال أمريكا هاي ولا كيف جي حس كتم تركيا في قوة أكا شروط تبكت ده قال تنازلات جي كده هر واسه إيران أمريكا قالت روسيا بعد قال خلافات كيجت هاي عمق السوري دات منطقة كأي فيت بروجي خوي إيديولوجيا الشيعية في كت في مطرسيجي هاي قال هندي تحالفات قال أمريكا هاي شنو كيف ده أبخو رخصتنا إيران منطقة بتر قال أمريكا وحلفاء أوروبي بويا زوجنا ما مستقبل هذا سر هلا بيوندينا بلا مورجرين شميجا باب ريزاني برباش نما ليبوريش تتخازن باب ريزاني ما مستقبل ام دهين سر بابتي ام بيجين تركيا وباكور كردستان تايبتي يعني هكر ام الهريم وكردستان بيجين ابروكا ايكي شريط قال دا نقشه ما بدل كت ام بيجين داعش ودستك هاطت ناف مدا وبيانيا ند قال ما بس ابروكا كي شريط قال باكور كردستان كت انا بيجين نافراكي وكي نغوشا نا وداعش هاتيه بيري شركت يان كسكي بيانيا هر او بخونه يعني سنوري ايك دولته ايك ولاته سر بخوك تركيا يعني تركيا ابروكا شريط قال کردی با کورت کت همین چب دور پیچی بی چب گشتن و گرتن و رواندن و حتی دیمای بید شر وال سر چی هک ترکیه بیشتن من نل بروی نقشه و اف نقشه ده تا گورین باشه هم دی چه قناعتی دین خو آن دی ترکی ده تخلکی کی خره که اف شر سرا چیه سرا نبونا تیا وکو کرد سر وی عردی یا جی سرا هندی هکر هبون جی هبیتن او هبونا وید کنترول بیتن دستی مدابید وکی مبی بتوی هم قالت واقعی بین ما قلت في قوي هفريكيا أبوريت خازيت هندي بتوی تو خالد سرکی یت مطرسی سروی ریکا آبوریا ریکپتنه
ما قلت آلمان جا سر کی آبوری ویش سر خونه کی نداره همی گو به هفرکی سر آبوریه چون که آبور شد همی کشه و همی مشکل چاره کتن یتاد کمالگه دولت تا چیکن سر اساس کو آبوره که بینن یدی پاراتنا کن و گشه که نوع آبوریه چون که آم ملت پند پیش کوید آم ملت هند مرتاح بید عدالت و اودی همی کوید چارچوب ریختنا چوانی تعامل کنه گل آبوریه معنی آبور اساس سیاسته یادجی خالد تشنی کاتین که او چه دوره خود ویده هبید قد پرچه کردی ما گفت چه داخل دولت هبید وکی ترکی وکی سوریه وکی عراق چه وکی نتواکو جدا يعني بتن هر لانك تعامل جلكت تعامل جل بكتن هذا جلك جرينجي اخويا هاي بو فيداز دا اينانا ابوري عند بير خداينه كرد بروجيوات تركي في شيء حتى في قوينا ريكابتي جلك جواز مثلا مشروع كردي يا سوري دا جلك او ي جوازة ما بين هفريكي او استجهشتي هريما كردستان كو افريكا بتر اكيد بين واقع دا بتر يسار بخويا يعني افريكا كابتنا بعد دول اقليمي دولي نبيدا وري كابتنا داخلينا بنينا برفينا بد واقع دا واقع يسار بخوي يعني ابوري وسياسته توكي خوب كيف اخويا بريفا باي شكونا شي وظيفه فدراليات فترتو وكي شي وظيفه كونفدراليه تعاملات هاش كو دولتك صار بخوي بچان ساله تويت كي علاقات شغل بغداد شغل دول رخت ما شي عالمي فتر ناس ناموي واقع ناسنامه که کنفدرالیه آشکرا نه فدرالیته اب ای تفریدا اف هفريكيا كردي تفریدا و گل اف مشروعات تفریدا منطقه دا هفريكي ما قلت سر آبوريا ما قلت سر ريكت وقهتنا آبوريا بشتير خواندنا اتحاد سوفيتي اف منطقه بيتي فيها ناسنامه كودي بيتن ركبتنا كودي هبيتن بو وكيشانا في آبوري بو جهه تحالفات منطقه دا هر خالك چند بچي بيت سانگي خود هبيتن تفریدا خو ایک رئیس عشیره جی بیتن اتسانگی بلانسان راگتن و في راگتن و بلانسان تأثیر خواهی بیتن تحالفات السياسي دا اذا تحالفات سياسي ريختنا دولة الشيبه زيوي دجال تأثیر خواهی بیتن فيدا هل واسه قلتنا نتوك فيري وجفيري وطائفيتي بنمونه افريكان وافريكا تركي مثلا تركي دي بيجي بتر قضيه كردي بوي بیاش هم یا پیستری اوه اگه تعامل کردن درست آن دست خوبه بینیدن دی گله پیگهویت منطقه دا گله پیس کردن سر حسابا که یا شیعه و سر حسابا عربی دیشید منطقه دا بله چه پرسا کردی نیویش هم یه گرنگتره یا ریگر بو پجوی و نرختنای و پارکنای تله بری بگاوه نه تندرست گل قضیه کردی بو اگر هندت وی قناقه دا پتر یا مطرسیه بو پتویه چارکادی تری ریگه کادی بکتن هرچند اوی که ریگه که پتر یا تون دو تیجیت تعامل جد اوجی مطرسیه که هشتا مستر لیکتن سر پاشا روژیوه چکو ترکی بروجه بری بگو وقت دست هاویتی که شیوه که تندرست وکی تصفیل الازمات بید گوته صفر که نه ازمات گل همی لاینا تایبت مدید که چند علاقات کردی هرما کردستان گلوا گشه که پشتی هفرکیا یا توند و گهات یا عقلیت یا گورین بو عقلیت که به گورین و مصالح و برجواندی و چند پیش کپتن ما بین ترکیه و هرما کردستان چی بوده بس نفسی شیوه گل سوریه نکرد اوجي خلاتيه ديالك مازن يد في سياسته بو اجر دي وقت دي بهارت عربي هاتن حتى سوريا برمطس او سنوره مازن سنوره مازن يا كردي كوبي وغيري داي ماترسي سيرفي او نافيا چه قضيه كو كردي بدت ميدا يا اشكرايا فرسا كردي بو تركي همي قوات بيجت علنا بري دروجي سر بيشنيرا سر كهرما كردستان كو استفتاء ديكتن منطقه هرما كردستان بو سر بخوبونا كردستان يعني قال علاقات ما يفيكو بقلبي بير او ديوا دا برسده که سیاسه او دیا خارجيه یا نه داوت اغلو بو ایکش او ديوا بو بيت آخفت دیار که ام پشتوانه هیچ دولت کابینی هر جای که بید معناه وقتی کسی که الویره راسه اردوگانانا بشت وانا گوت اردوگان بوا کدید بشت بيتهم ديجي دولة الكردين السورية ديجي حق جهة كديت لها حكم ذاتي أفريقيا دي بس ما بدرجة دمرتاج بحثي بل في ألوزيا بتر ما بيت حكم بتر هي ذاتها بيت معتقدة محكمة سروي وهمي لا يعني دي عادنا كان إذا دجمناتيا برتا كردي أمريكا یا نچرکنا یا نتندرست یا ترکی تعامل که گل پرچا کردی ولی کری اوی که پرچا کردی که ویدات مطرسیا که گل کامازن دا هر واسه ترکی خو واقعی ویدات که ویدات مطرسیا کامازن دا خو پروژه و مشروعات اوروبی جا که مطرسیا هی سر چانی معامله که نه ترکی گل خارجیه زور جانم صدفه پیوندی و برگری
دی فکرینه ما موسا سلام ایوار باش. الو ایوار باش. الو ایوار باش ما موسا سلام. باشتر زور سپاس ببوره تو مال سرهیلی کرم که زور سپاس فرمو. چند دقیقه بحثی آبور کردستان کرو و دولت کردی کرو و دولت دروبرو کرد. بله. و طبعا روز بگیتن بله په چند ام خو سرطانیم بخو. بله. بله دیگه ما بحثی معاهده سرکسپیکو کی. بله. باشه هر سرکسپیکو خلاص ما سرکسپیکو که ما بخونه داره حتی نو که فایترات دیگه لای بله روکیه. بله. او دو یا سه حتی نو که ما فایترات سمول کنه روکیه. بله. یا چون ام خود ببینه حق کدوم هر حزب ما خوب خوب حق کدوم اموی. بله. اگه باشه با اینجا آنیا ایران آنیا سوریه آنیا عراق امریکا سعی ما برقصید. بله. اگه آبوی خود ما احتفاظ تکیه هم شاید آبوی خود مات کنیم. ما هم دیدیم چی بحث داره که یعنی کرد و کرمانچ ام نشیانه ناف مالا خود ریگ بکنین لو ما امریکا دست بومتین. خود ام مالا خود بی دست منی برای نکنین و حتی هم ساختی خود داره تا کجی چلا بید. و کارش بوم داره تا کجیش امریکایی تا بگه کتا تخلا مدو چون که ام بخود شدین. وقتی خدان المال خودش نبیدن میکنه آنها دیسته من رو بید. بله. به جا هماس اول نزدیکترین جیران ما حوال ما ترکه. یه تیانه که کردی الافریقی چه بیده خراب کرد. و همه چونت بلکش کن که بیرون. یعنی علم کردستان پیشنا سر خوب بلند کنید. بخوشی و لسات ما باشوه یا اون مصلحت خویه. بله. خدا هم نبینه دولت حتی قیامت مرد بدن ایلو هم که ببینه دولت یک قوت یک دست یک مل. بله. دیگه بشری کو بینه دولت. زور باشه. زور. حتی مکمل فایده هم کدوم روکی. هم خدا بینه کدوم. زور سپاس بوده ما موسا سلام. کاک عبدالله وار باش. کاک عبدالله کرم که؟ الو وار باش آنی باش. سر چاود من فرمو برا. بله قدرت من ببینم که ممنونیتم از زور سپاس. بله الویره من دو تیشر بیانه. کرم که. بله سبارت کردستان باکو رو تعداد دور پیشگیرانش لعالی ترکیه و بله باشه الویره بردامیار با دور پیشگیرنه میکنه تا پیش بینات هستن که آید با رزاق ترکیه برفت کارو بونه و بدن بله و بسیار دویش هر سر محمد سر کردستان ترکیه یعنی حتی نکشی از مارک ویتار یا که آتنا شهید کرد بس الویره بجر اوه بود چه الویست ملت کردستان ما عراق باشوی و بدنگه بله ممنونیتم کاک عبدالله مامستا سلام بيجين بحثي ويشنديت كاتن بيشتن دولة كردي بابتي ما شو سر هندي هكر بابت باربتر سر ام بيجين تركيا وام بيجين بيا روشا فيغا فيها بس بيك فاغريدان اكجي هي يعني بيجي دولة كردي محالة بهيش شيء كي تشينا بيت هكر ام ابابين چه امريكا و چه ولاتك نهايتن بو ما دولة كردي بكاتت بيريكا مدا هندي ام بداو لبيتي كودوبين وما چه بخوجي نكريا يعني كو حتى فيغا في هكر هرش نبيد ما جير خانه كا آبوريد اشتكي وصابيد كو ام پشت بستني بيبكين و دولتك سر بخين و بحثي تركيا جيت يعني نيزكترين حوالي ما تركيا بيجيت هكا دولتك كردي الافريقيا جي هبيت اثناء لم دولتك كردي جيبيت مثلا ما قلت هر چند ده صحبتي متين عندي بحث الدولة الكردية ما بتدرس مسألة جغرافي مسألة تركي ومسألة برسا كردي ويليا كاتشانية بس ده هيك شيء تسر في چند چونك هم يبي ده اوجيت حقا في بسيارة بكن طيب في وقت يجي هر چند هم اشارات داهن يعني من اشارات داهن ديك وما تشرك نينن جبلي تو ركبتنا كآبوري تو رکبتنا آبوری تن نبیتن بنیاد که آبوری تو بودانی رکبتنا که سیاسی درسای تندرست نبیتن تو اف جغرافیا برچافا بگیرن دوی جغرافی و افریقی آن استراتژیا اقتصادی که یا آبوری چندا گیرنگه و تو بيت جيوي تعامل قال رخت خونا كي تو مستحيل به دولتي بيني او سنه ما بخو اما جبي چند دا يادو يجي اما هرم كردستان تشكي برچوبه بس بيت في ام بزانين سيستم فيغاوي چه اهتمام نات دولتا کو دولت چه بونا پتر سر سیستم دابشکرنایا سر اساس که چه جدر آبوری و سنگیوی بویه باشه اذا ریخستن افریقا سیستم هاتنا دولت اوروبی و زلهزت منطقه ده هر واسه رخت مجی سیستم رأسمالیه چت کن پتر سر وا خالق کار کن او خالق آبوره که بیتن شن وی پشتوان کن بوب آبوری خو معناه اکه منطقه کردی
ركبتنا شيتم شواز هندي حزب هذا شيء داس خوفا إني دي علاقاته قال حزبي شكل نادي ربي دولتي بو شكل هكا هاتو شو اف حزب افلا انا شو دولتي جي بن بروجي بينيت نيوي باشا بس اكن هيك شو هفريكي بترت فيدا دي اكي تي بواسي حزب كيدي تري حزب كوي تري هر نويجي نفسي اجري هي هر واسوجي وي ريكو ابوري دي كاتكينه معتقده كتم معناه مشروع ان توعي ويا دولتي تفهم منطقه جل ابدا خوش دزدن نابت افريقيا الدولي وافريقيا نابت اواكل الدولتها بس في اوت شياربن كو بزانن كا او تشدفيتن وشواكار كتن ودي تشواني ولكن استغلالا مصالح توابكن كو بكن او دولة خوب في براجهين بونمونه امريكا كامزاني امريكا يا جلك جرنج هرم كردستان وك منطقه استراتيجي شوك جغرافي شوك راجدنا بالانس ما بين في افريقيا سيغوشيا عربي وتركي وايران منطقه في ام في بزاني كويت شد في منطقه فيتن اب بالانس راجيتن او كرد وك بروجيكي يا كردي يا جواز راجنا في بالانس شوك ابوريوي في افريقيا كوتشندا شوك جغرافي كان برخدن افريقيا جغرافيا هرم كردستان بو بروجي روسي ومنطقه حتى تتن بو ايراني ومشروع ايديولوژي ايراني منطقه كرد بو في بروجي چندو گرنگه وبالمقابل افريقيا لان ديت اوروبا تركي لان كي وامريكا جي وعرب جي ديال فيدا بروجي كي بي گريدانه هر ي ابوريه وهات شبه سال منطقه كردي كرد بو چندو گرنگه اتويگو بت زوني چوانيتو ريخستنا خوي ابوري او جغرافيا خود چا واس استقلال كي كو پته ولي كي پاشا روجا خو ناس نام خويا كرديت فريدا ريك بخي بس ما بروجه هيك سري كردا دانينا كردا پتر ام نوته ده حتى ويغاوي پتر وك ابور چه استراتيجيات جغرافي بيتن چه وك استقلال ابور بيتن پتر ام كفتينه بروجه اقليمي ودولي دا هاش نوته حتى ويغاوي یا کتت قناقی که دا زفراندنوی گلک آب زحمته اگه ایراده که درستایی یا لعنت کرد نبیتن حزبا نبیتن ام پتر یه پارچه کردن سر اساس جغرافی پارچه کنه کردی امی چیت کین دیوا پروژه اقلیمی یا دولی اوی برچاوه اما دولت کردی که یه بیت رو گینیجی پش راز با نه او دولت ام پهزت کین یا پارچه ایه تی مالا یکی با محافظات دو که وابله یکی با سلیمانیه یکی با عفرین منطقه تره یکی دی بوله یکی دی تره اما او هزرا کو یا مقرطا که تو پروژه کردی و بسنگی که بده پشتینگی سرکبتی بیتن او پروژه سرکدت کردادا نه سری وادایا نشیم بکند وی واقعی داجی و چه پروژه مشروع بو چندینی نه اما خالص سرکیت ویدا مشروع گلک اکم سرپاق بین کار ما کردستان بو چولی هاتیه و اورکه او قناغا بوچی چاکچاز یا بورینا چه بید بر چولی هاتیه بوچی پارلمان اورکه اشکار که بوچی پرسسروکاتی نه چاره ابو اف دولانیا سیلانه بو اگر اوجش بچه هيكش هيك بخوفيا هيكش بوتشي ولياتيا شوف كابو كزالبونا مشروع ابوريه عالمي سر ابوري خصنا ابوري كان اوجد شنو فو بروجا دا بروجا تريجرن شوازيوات عمل كي وشنو نابدا هيك جدا جاي ريجرن بو كري خصنا ابوريه وكرداتي وباشا روجا كرداتي بيدفي بل بيچنده ام پتر اكهاتو چو دولت کردی پیوگیریدان نه اوایو که ام پیهزر کنی و پیشی و اینا بیش زور چند همستا کاک عبدالله دو بسیارت کردن سر باکوری کردستانی هم بیشین بحثی و چند کردن اف دور پیچا فکافه افال باکور چید بیتن ترکیه چوانی شا خلکی داد یعنی دی ترکیه کش آقاری راوستینیدن هکر افتشته یه بردوان بید افکریارین وگاوه تینه انجام داد بتوی ام برای خود دینا ترکی مگود بری وگاوه که چا پروژه اقلیمی گرگیری داینا اكي هاد او كو جاشوتي دكن اكي بشتافوني بكتكا افريكا مشروع اكيش مشروع اقليمي يدولي افريكا بريخدي بوتشي تركيا بتتشي حتى مصر شوف لقان لك هاي اش اوروبا واش امريكا بلي يعني ولات الهيس حكت بيدنجيه كان بربيشن اكتبت اساس دا برسو كردي بو امريكا و اوروبا جي جلك جيلنج او منطقه افريكا كاركا دجي داعش المنطقه دا بس قال هندي بروجي كردي التركي احتمال بالحليفه هي تركي
بوی نشد گلک تعامل گل بکرد چون که ترکیه حلیفه که اساسیه بو برسینگرنا مشروع ایرانیت منطقه دا که پشتوان روسی جی بوی هست في منطقه دا ایران چی کردن؟ الوی پشتوانیوی ناگید آن جواب خود لقینید و حتی ورجو دیار کجی چون که بر اكو بيجم غازنده دولي بوي بوشي امريكا يا شوف خل اللقينيتان بلش هود كتها بس امريكا تصريحك دا قلت او مشروعيتي تكينن تركيا داخلي مشروع مدنينا بالغ معناه شوف خل اللقينيت لا كده نراجوا جرند يجي تيري تنشكو جل مشروعي داغون جدا يا ده بالغ امريكا الروسي اكش روسي نبا هات مشروع السوري بدا صوبتين وكاش ميجا او منطقه كردي اخذ بعد دست داعش دا كابونا دست لاين ديتري دا او معارضه سوريا وهم بسبب مشروع التركي و عربي باتشن منطقه كردي نامولي بس برجمان ديت الروسي كو او منطقه جالك استراتيجيه دي بتا كوجيك بمشروع ايوي وسيطره كنايه سر غازا اسيا الوسطى ومنطقه دا وبروجي جريدا ايران وحتى سوريا ابي ولكن مصالحتوي كو برسا كردي تركي بتا كيجي تصريح دهيجي سبرسا كردي اقف يا تركي يا تهديك تركي كات معناه اولا انا تجي زايتن برسا كردي اكي جالك جيفاشنا بيختسل او يعني ديجي دشين استغلال كان وبتر داخل تركي تيدم ديتشتن وأبي هاست كم في مطرسية معناه أمريكا شلو هناك ناشطا مشروع خبطني تركيا كمشروعك هابيتا نشر مشروع خو سر بغيت أكاب هزران دبيت كوبتون راوية أنجي بيلانا قضية كوريدة خطة بن مشروع خو وكي خو فيتنو وبشجو هافتنا برسا كردي ومصالح وبرجماديت و دي شيتن كاتكيني أنت عمل جل مصالح وكان مستحيل بشيء في شيء كار بكتن چون كله هاي ندري أو قضية كردي بري في جماعة قد جلك جلين جنب مشروعيتوه ما بديت كاتشا بالانس تتا غورين او كتركي نشد قضيه كردي الويلي زرتر زختك جلك مازن بكتن اك هندك بينغوميدي بوچ او كمطرسي بوچه بو ويغويچ كتن يا بواسطه محكمه دلاني او كست يا خدانشيان نا تركي اختبن او ديا محكمه ولكت كو نشاط كردي جل الزعيب كتت بيدا هذا مشروع جداخيه او كبلا كوتشرا سريع قلب كاتو تشاكاتو مثلا اشتي داس بوفيت منطقه كردي بتر في اف اوبراسيون اخويا عسكري لشكري بتر اشتي و باتن في كابتني بتر يا مثلا كات توندراوي وشيوا كيديت معامله كات بتر دي شارع الكردي ناراضي بونو وهافريكي ودجمنات تركي دي برفرابيت وبتر ديت مصالح برجوان ديت يديت ريدتين ويدبين القضيه كردي بخوكينا خالك كو تركيش بزعيب زوجة ما مستا الفيري او كو ما بري فيغا بيجي بحث كري يعني صراحه دين دميرتاش او بكو بحثي هندك خالا كري تش سر بخويا نيم تش سر بخويا بيد بو باكو كردستان يعني حتى مشين تشتكي شوي كيفانا بيتن او بكو دي دادگه ام بيجين وي بانكتن و داوا كاري گشتي ام بيجين سر VKC دي رابطن باشن خلق دي بيجيتن ما برلمانتار هنا هدفي هجمارك برلمانتار هيا هكر افروكا وضع صلاح الدين دميرتاش افا بيتن الدست تركيا دا بكيشي تبردادگه و ام بيجين لي كوليني لي بكتن باشر رول با برلمانتار دشيت چكتن في دستو داري برلمانتار دشيتن دنگي خو گهين تا ولاتين جهاني ريب ريجيت بينيتن خوبه دنگي كتن آخر في دستوداری ترکیه چد بیجی تا کرده هکر بشید سر کرده که بتا بردادگه چد بیجی تا پارلمانتار و خلقی که بشید افريقيا جداخل سیاست كيف دا سر کرده بتر مسئله که ایدئولوژی تدا کار اینان افريقيا دجی کرده به منطقه جی مسئله ایدئولوژی آینی دینی همین گوالان دیتری یت کو دابشکنا کردستان کری ات كيف دا حتی بگاوه کار کسر مسئله آینی و ایدئولوژی دینی یا مشروع خود گیردت هست چنده مشروعی که پتر مصالحت خویت نتویه پتر مصالحت خوی عبوریه که ما بگویی اگر تو بگو برای خود پروژه رکبتنا و حکومتی که آن ترکی گل اروپا و گل امریکا رکبت و گل امریکا عربات که همه بس مشروعی که عبوریه یا بینیدن و قناغی که ویدت مطرسیه دا چونکو ترکیه چه پروژه و چه دهات یه اقتصادی نه همی بگیردای استثمارات دولي و اقلیمی داد منطقه دا کار کن غازه همی شروسی تتوش ایران تتونیادش عراق تاد
غاز و گازت و همی و ریکه که چیتن وکی چا باجب پرخستنا وی آبوریات تفاقهاتن توی چیتن با اروپا واد او دوی دا استفاده کتن وی شوی به تعامل کتن ریکه توی دریای توی باسفور و در دنی او منطقه یتفاقهاتنا ناقلت غاز و گاز و تجارت منطقه دا اب همی یه سنگ تخیتن منطقه دا اما وکو دی بچرکی دی ترینینن بل بچنده ترکی بس ریکه توی او منطقه یت استراتیجی کنترل کرد ده هر ریک بتا او که پرسا کردی چه سوریه بیت چه وی مشروعیت وی عربا کو هست بخت منطقه دا بو مشروع ترکی بوی عربا و باسین گیرنا مشروعیتی بگیرتن او کو اف منطقه بخته بن مشروع خو او جی او کو کرد بتت مشروعی شول کن عربا او واب کن کو عمقوی دینی واسطي مثلا اسلام وسطي کار کسل چنده اول حتى مثلا یا ایدئولوژی سرکردمه ترکی جی گلک یعنی باندور خواه بویا کارتکینا گلک کماز حتی الهرم کردستان کتن گلت تخاپاندن که هذا مشروع که اسلامی مزنا واسه بخاطر حتی افریقا بنوی دیمای یا کو عرب وکیل بنوی که جیش که اسلامی ده چکن یعنی زی ام کرد تین خاپاندن و سردار چین و اما نوی که اسلامی بیتن ام رأسا پرسو خویا کردی ریخستونا کردی مشکلات خوخره که دهینن و ام پنای رواندنش بزاریامه یعنی ریخستونا ما داخلی اش واقع من عدالتی ام بین بو چتشتی بو خونکا سلطانی کو ام بینن یا اسلامی کو او گازی کن یا شو او دمقرطال کن ام نظن کو ام پتر یه برف جهنم و دوزخ کو دیامت بتن ما خوش بیر کری يعني افضل شيء بلي بيقول همي هبونا يعني باش بلوت علاقات ما نقول دشمنات كسب كا بس هي الشاربه ابا همي بروجه مشروع ابورينا بنوع ايديولوجيات الدينيه كار كده المنطقه ده ام كرد جلد زريبك جلك مازن دين تفي ام تو كرد هيك تو بسلمانجي ريخستنا خويا جغرافي يا ابوري خواصه باريزا كو صباحي مطرسي سنه بيتن وقتی اب نوع اسلاماتی کار کرد ولی نه تا صبحی تم پشیمان بی وقت تو قلب چی چاه قال كمال اتاتورك ام عين المنطقه الكرديه هم بنوفي او ديت سلطاني كاركنو وبن او ديت اسلاماتي كاركنو دجي دجمنت وا بشتين جديد كاتشان الكردا زفرينا با يعني امريكا نفس مشاريع منطقه تذكرن همي مشاريع ابورينا همي امبراطوريات تخونا همي ياد فيتن جراكودي خو بهيس بيخن امبراطوريت خوب زفرين چه عرب بيت چه ترك بيتن چه ايران بيتن يعني في كاري ويا ورقه كردي بكارتينيتن بيتفي ام وقتي ام قال مشروع يجيبين بيتفي ام خالد مطرسي انجاكو بيجن همي خالته في سانتونا كي السالكويدا تولنا كي صباي ايدي پشيماني فايده ندادن ام افريكا چه داخيه كردي بربريجي و دويري داجي همي پشتوان تركينا بيجن ابا اوديا كاتوراكا يا اسلاميه او دجي الشيعه او دجي امبراطوريه دجي اوديا اوروبيه ميجودي تشبي مع العلم هذا مستلفيري بيدي ما نقطه يا جالك استلكي بشي و اوديت جيفاشتيت الروسي افريكا حتى تركي يجرك دخول زيكي اسرائيل كتابه يعني يا فيتن علاقات جركات بزورين تبع يعني شروط تدخل وتدخل تاني نزيك بيتشنكو اسرائيل وقال قبرص وقال ريكيديه غازي وغازات منطقه ده قالك تاثير المصلحه تركي كتن نيوي قالك مانع ابد مانعين بل في قوي بحث اسرائيلي بكرو بحث اسلاماتي كتن نيوا اولي وكارينا اسلاماتي بوفيا كمشروعي سال كابتناوي تدنا بيتن او في مشروعين ايت مشروع كتير اسلاميين ايتن انجا اسلاميين ايتن نوكي ينتويد كار كده كي بلي في قوي وكار كدي بس ام بوتش وسطين خاپاندن يعني مصالح تا اكتب بي ابو بيان تو بي جريدان تركي و انجب ايران و انا مشروع كهبي هبيتن تو جغرافيا خوش داي تو بروجي خير خطنا خوش داي ايدي صباحي تو دي بس بردسك بويتش شو بحث الدوله كرديه تو دفيرات كي ما مستلفيري ميجودي چه بيجيت ما يعني دي چوا بحثي ما كد دي هل سنگاندنا ما چوا بيتن تايبت حقيقت يعني بو باشوری کردستانه چنکو ما هندک ام بیشین شیان هنه ما حوالینی گل سر کردین ترکی هیا ما رونشتن و سردان گلیک هنه و حتی ویگاوی وکی کاک عبدالله بیجیتن ام هلویسته که او سایه درست منینه هم بر برای مین باکور که ام بیشین اوا چه بیت خلطه یعنی میجوده چه بیجیت امد ویریده مشکل ما چه ام هر چند ما گود يعني
وقتا بحثی پاراتونا نتوید که گل جواز تیرو این کتو دشمناتی همی بکه و خلطه اف خوب درستایی اف خالد سلکی تو علاقات گل ترکیه راسته کنگی میجو لعنت اللي في میجو هناك یا تیتن وقتی تب درستایی تتعامل گل که نه تو في علاقات مين دولتك كومال جاي که چند بچی بیدو چند بيت علاقات هب بيت علاقات هب ابو که موجود علاقات سر اساس ریختن آبورین و تو بیا تو کار بینی في آبوری و ریکت خو اوته بس برهم يكون كاصل بس نه بيت هميت مصلحتای که دی با مولانا که دی کردی تنه بیتن اولای دی هميت محروم نبن حتی که پروژوی تندروزی پیتویه ولی بکت کو جادا کردی همی واضح بتبوه کو پروژه او که حقیقت مصلحت کردی دایا على الاقل شبينا بيت ايكش باراتنا ويري خستريت كرديه تو كي ايكش واكو تو لاني خويا كرديه الجالتا تو همي لانر قانع كي كو بروجيتا حقيقه جيمت منوابتا بواري ودون بيدون بيبيكتا خلاص انا كيا اكا تو بخوت سري تبخوت تني دابيت وتو بي بروجي هاي هاش كنت ناي وهاش كنت دجمنات كردتي عرفت سياسي دوسه چونکه چطور سیاست دکتر چکی پارلمان اگه نبی تو رخصتون پارلمانی بکی تب حکومت تو هایی که لانه دی آشکارا ناراضی نه اول که محمود عثمان يعني چند ديار که مطرسية تركي سر رخصتون دميت افريقيا كين و چند تحذيرات تسر هندي بيتبيا ام شواكي دي تندرتر تعامل ايال بكين معناه جادا كردي سياسية كردي يعني بمتماننا جل ايكودو حزب كردي باري بيكو دنيا شر خطنا ما قال فيلا هبيت ما قال بغداد هبيتن همين جد مطسيه قال ايران هبيتن يعني افريقيا كاركنو وباراتونا كركيكي جي اللي دي مطسيه السل هاي يعني ما دام امريك خستنينا معناه اكستري مدى هبيتن هم صادق جيبين بو برسا كردي ومشروع هم قال كان شو قال تركي بيت قال ايران هبيت معناه بزانه وقت ركبتنا كردي نبيت معناه دجي ملت كرده چه شيء بتاكل بله ما مصدقه برف دیماهی که بچو و اف خلکه یا برنامه ایوار آبادیان بیت خلکه دیماهی یا سال 2015 جنابت میوان مب خوشحالی و هکر جنابت پیوکا دیماهی که بیتو شی کرم کی پیوان من یا دیماهی او بس ام گله هشیابین مگود آبور حریم کردستان و آبور روش آوا ابرو که پرچا کردی سر آت عالمی هات یا برچاب مشروع گلک تای گلک مشروع تای کوجکن یا تقلیمی و یه تایجی گلک بهزن و پشتوانجی بوه هر دولاج گلک تای بدی ویا کرد رکبتنا کبیتن گریدانا کو جغرافی نشته الا سر دولت کردی ام همی بینه ای پارچه بس دستکفتی کردال ام پشتوان تو بین روش آوا هر واسه ترکیجی دستکفتی دی چارچوب دولت خدا بس يعني بتر صلاحيات خود ويدابن ام هرم كردستان ركبتنا كو سياسي هبيدن ام هيوينا كو اف بيان سلوك هرم كردستان بتر اشتي بزفرين ما بين اللاينات كردي بتر ركبتن هبيدن سل برسو الوزيا سياسي هر واسه بتر رك بريخستنا و ابوريدا كو بتا ابا همي چارچوب ركبتنا كو كردي دات منطقه هميدا كو ام شيند في بروجي في غوت في منطقه دا تتكلن ام سركبتن ولعنته مجوي جرا كودين منازل بريتا چال اتفاقات سايكوز بيقاطع كده بله ما سامي زور سپاس جنابت كنت میوان بو گلمه رونشتن گلت جه سرفرازیه زور سپاس ولی بینه هجاب خوشی مدویت از بری حق سپاسی هوا هم یاب کم هر کسی که کو بینریا مکریل هر روزه که هبیتن اتصال 2015 چون که ود بیت دیما هیک خلقا برنامه واره بادن اتصال 2015 سپاسی همی برادرات کم کو وین هاری کار بو این گلمه وین کو نوا تلویزیون دا زور سپاس بو همی میوانه اوین کو آماده بو این گلمه وقتی خود دایمه بو وکوی چندی کو هندک شلوفا وکو ماموستای دهنه بینرا و بینری متیب گهیتن هیوید که ممشابین پیچه خدمت هوا بکین حقیقت نجه طموحیه بس اول دست ما هاتیه اسم ممنونه هوا همی هم کوهین بردام پیوندی جید گلمت کن حتی موهین و خلق کادیوی برنامه سالانی دا هیوید که همی دل خوش و کیف خوش بن خود هاری کاری مهمیابید بخاطره